I veliko prosim ljudi, danas ovdje, dobrodošli u novi video. Ovdje ću vam ispričati storytime o mom prvom padu sa motora. Prije video ste like, subscribe i share. Malo ću napraviti ovaj video brži jer moram da begam za Hrvatsku, a moram snimiti 4 videa, tako da budemo malo napravili brži ovaj video. Također bacite like, subscribe i share kao što sam već rekao, followajte me na Instagramu, radim giveaway. I bacite follow na sve socijalne mreže Fantastike iz prstima. Tako da idemo mi ravno video da ne odugovlačim previše. Ok, u pozadini ću vam staviti možda vjerovatno neku igricu da gledate, tako da idemo mi početi sa storytimeom. Ovako, znači to se sve desilo, ako se ne varam, dok sam ja imao 6 godina. Znači sad imam 16 godina, to je bilo prije... Plus 120,000. 11 godina. Ne, 10 godina, fuck. Tako da, prije 10 godina je to bilo. Evo ovako, tad smo imali stazu preko puta kuće. Smo imali, stazu, imali smo ravnu stazu sa skokom jednim, bio mali skok. Tad sam vozio Yamaha PV50, onu koju vidjeli sam na divnom kanalu taj motor, da stavit ću vam vjerovatno sliku. Znači, tad sam vozio taj motor, imao sam otprilike 6 godina, nemojte me držati za riječ. E sad, kako je bila ta livada, imali smo skok i vi kad ste zaletili na taj skok, tamo je bila kuruzana. Ne znam sad je li ko zna, ali to vam je ono gdje držite željezno, gdje držite kuruze. E da, tad se, sjećam se, to jest što su mi pričali, Dino je tad vozio ovog KTM-a. Ja sam vozio tu Yamaha PV50, vidjet ćete naravno na slici taj motor. I sad kako se to sve desilo, znači to se sve desilo tako što smo se mi vozili. I sad ima skok, kao što sam već rekao skok, i nakon skoka je ta kuruzana i iza te kuruzane vam je bila ova graba u kojoj su bile koprive. I tam je bilo ljeto, ako se ne varam, nemojte me držati za reč, bilo je ljeto. E sad, kako sam ja uspio past? Pa lijepo, ta Yamaha PV50 znalo je se desi da vi kad date pun gas, da ne možete vratiti. Znači da ne možete vratiti gas, nego da on ostane na punom gasu. I onda ste trebali, naravno, imati malo više snage nego što sam ja imao tad dok sam bio mali i vratiti nazad. E sad, ja, kao i uvijek, ne bi ja bio ja da ne idem full. E sad, kako sam ja pao? Ja sam lijepo zaletio na taj skok, full gas, naravno full gas. Sad ne znam ja sam skočio ili ne, uglavnom nešto je bilo, skok nešto je bilo. E sad dobro, preskočim, šta god sam već napravio, landam i sad stonem ja, gas neće nazad. Kurčina, pun gas, ne možeš vratit. Kud će sad biraš, kuruzanu, hoćeš grabu ili ćeš grabu sa kopirama? Ja, kraj svega tog troje, mislim da bi bolje završiti da se izabrao kuruzanu jer bilo bi manje štete. Zajebavam se. Ne, od tog svega na kraju ja sam ošao direkt u grabu koja je bila puna kopriva. Vjerovatno, ne sjećam se, ali to ono sve što su mi pričali, vjerovatno, znači ništa vjerovatno nisam osjetio jer sam imao svu opremu na sebi. Da nisam imao opremu, ne vjerujem da bi baš dobro prošao. Tako eto, ovo je, kao što sam rekao, već kratki storytime, nema se tu ništa previše za pričat, a i moram ići u Hrvatsku i nemam vremena, moram 4 videa snimiti, tako ljudi, eto. Također, kad god se vozite, imajte opremu i koristite opremu u kacigu jer nikad ne znaš šta se može desiti. Znači, nikad ne znaš, tako da ovo su svi ljudi like, nadam se da ste uživali u ovom videu, nije ništa predugačak video. Ako nanesem 4 minuta bit će super, bacite like, subscribe i share i eto, zapustite socijalne mreže Fantastike ispod Steama. I to je to ljudi, vidimo se u sljedećem videu, do tada veliki pozdrav, ćao!